Nabuntag. So guys, okay. Tignan ko. Lang gamit natin. Yun ang signal. Hina yung signal. Please,
Hello guys, maayong buntag Pilipinas. KFD Rockstar TV. Thank you sa tamsak nimo. Salamat sa patamsak. Pada mo. Okay, arong mata atong makuan. Ingay dito guys. May nagputol ata ng puno doon. Strangers making
Ingay, no? Daniel Tubon, Samsakdan po, boss. Thank you. Salamat. Mag
Oy, boss. Appear. Live ano Nimbalhin kog area guys kay ganiha. Okay ba to sa sakyanan kay di saba. Ang problema, way signal. Tripod. Kusog signal pero saba pod. Nagatsinso. Nay may bugdi off na. Suba gid kaayo. Pasensya na guys, kay bukan inyo. Suba gid kaayo. Pasensya na guys. Karon. Anak po, manok na po. Mute na naman.
Oy, Ate Babe, daghang salamat. Thank you sa imong thumbs up, Pachamba TV. Oh, pasensya Ate Babe kasi saba sa mo. Naay nagchinso are. Ano ka? Bad timing kay kuan, miski di off. Naman nagchinso are silingan, saba kayo. So muna akong gi-mute.